Office juga Swachh Bharat Mission Mothar Ashan Block rengkat kerja Trilang Office juga Swachh Bharat Mission Eastern West Kassul District kalau pelong ya kerja pengkuh senong dekat pengkuh ya ke station apa Kanshi Maurya ya ke YouTube ke station Mau Sorong. Hakan kerja pengkuh yang dekat station lah cuma telang ru dua Syakir Warji ubang Sports Minister bat MLA juga Mothar Ashan yang tahu DC juga Eastern West Kassul District bat Ji Khan Maflang video juga Mothar Ashan bat W Masar Key Officer bagi Engineer juga Eastern West Kassul District bat kamjuru kinong senong juga senong Kanshi Maurya. Hasabanyo ya kini kajing pengkut la pelong ru ya kajelang nak dapat pensengutu ya kipat ba. Halo kajing dan kam jaga jengkut kajing subah hakisang kitau bat kamjuru aki yoki hat. Hakani kajelang layo ya kajing kren na u video jong kamau tarashan u ba W Masar. Nang ta UDC jong Eastern West Kassul District u ba Ji Khan Maflang berkentui kipat ba wanlong kipat khoi kipat subah. Berkemjuru ubah Syakir Wajri, ubah keluar berpenyok ia kali kenyot nak mentaka than Kanshi, keramat masuk ia ki akan jengkit ia kinyot. Dari berjengkit kita kata kenyot kalau kali ke air. Kita wei kalau keluar pergi ke Nepal. Banyak orang kata than baru koi, nak kalian berjumpa nak keluar. Dia bakal kali kenyot, bakal long berjumpa nak kata than baru. Tapi keluar Namar bakandi kecing perkut senong ketika bela pethak wan pelong bun sengi mentaka sengi pat ka arpon dai tari jeng unai luar arajar pulai nakaliang jeng ka VC Kanshi Maurya kala pelong ya kecing perkut senong dak penkut ya ke lenti ke sengkian ya ke jaga saja ber kemjuru ya ke put ke badan apa senong pak thau hakan kecing perkut la syemata de kinong rei sis pasngi dan dikinong rei cek MNRDS rangkat bakui pat kilong kemie ke sabab perlu ber kemjuru kinong senong